Eja Adom Chedu am patwa me nunu nkomo kakra. Bible can asem wo Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. Ghana for patwa munti asem we me be kan asem bi a cha Adom Chedu a entwam. Bible can asem bi Adom Chedu am patwa tie because unyankopon na wode ne ye adwuma no ana unyame na wode ne ye adwuma no eye Egypt nyankopon. Etim be kan ade afri Bible mama hu se ade bi a nipa ye bia no edadeja e wo nyankopon anim. Tienie Powerful Osunoferis ayo Egypt nyankropon obatine TV so kirechire mu ebetire mu se eye nyankopon di foforo e sha adaka mu a de ndie betire wo bibi baye de anim we know it for long time. Abusia after say your cross 31st about 1st January ni asofo bebre na eye 31st night dodo na e dey come she egu from na asofo ba ko a your cross 31st as the din aba from ene papa Adom Chedu afi esan se ne wo ye 31st na edom nu bufa so afi de o iraje se wonya ne kese nkonya asem bia wo mpa mane bia emfa ma no na after say o ye 31st wie ya anka ne din aba from no ye be kan so be ye enfie miensani na ye papa eye Adom Chedu aba bonte be kire se wono ne bofo a wode ne ye adwuma no eye afrophonist ono ene wo bofo a ye papa yi kire se wode ne ye adwuma be ye enfie miensampo e na papa yi ebe kan asasem na busua afei e na ehu muaye aba me de eba beso me kai ono asasra ba ma page eye too much gh now the bell no aka ho sa no upload bia ba onsa ebetimi aka Prophet Dr. Abednego oye sunsumu nipa wo bosu nyame ma e wo sunsumu kwan so no nti ha bia wo nam fa sunsumu from a wontimi nye no eno na wasa ofa namba na egu ase na ofre no na wono ne twetwe ho komo na watimi aboa se ne me kai no se ye papa Adom Chedu a eba bonse be ka se de bofo woni ne ye adwuma eye afrophonist a oro na ebo ne twidom yie pa enfie miensani na kenim se asemi de papa be kan wie ende akwakoda na so busua se enkoda e abrante bi e wo TikTok ya wo no wo se ye papa na asem na wo kan ye no oboa na abrante ne se otumbre ni wa kiresi wo se wo no woni ahonhom aye adwuma pen woni ahonhom anante ansa na wo kese no ede ne nsa eka no eti se papa Adom Chedu a be kan se afrophonist no eye ne bofo de ne ye adwuma woboa eye Egypt bosum bi a ewo ho eno na papa na kwakofa ena wode ye adwuma no abrante ekire mu se me ma ye papa no enhu edom egu n'achi bebre no na won fa ndada ye fi se edom no enkire se nyame ensa won so in fact okoti quotation kwa mafo ekire se ase quotation na okoti no kamia ye se duabo ifi se wo kire se ye papa Adom Chedu a onwie Eja Adom Chedu am patwa me nunu nkomo kakra. Bible can asem wo Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. Ghana for patwa munti asem we me be kan asem bi a cha Adom Chedu a entwam. Bible can asem bi Adom Chedu am patwa tie because unyankopon na wode ne ye adwuma no ana unyame na wode ne ye adwuma no eye Egypt nyankopon etim be kan ade afri Bible mama hu se ade bia nipa ye bia no edadeja e wo nyankopon anim tienie Powerful Osunoferis ayo Egypt nyankopon obatine TV so kirechire mu ebetire mu se eye nyankopon di foforo e sha adaka mu a de ndie betire wo bibi baye de anim we know it for long time we know because nyankopon ya adoma yetimi ko ye ne ahonhom bi ko nante ansa na awurade da ne ho adi a kira am ya be den abaye kristofo aba into the office of reconciliation. Number 2 enya se edom di wachi ana adom bebre tu di wachi no ena kire se na me di wo ye adwuma na se nyankopon na obo osoro bo asase di wo ye adwuma. That is the deception that they see with the deceive Ghana for bebre. But ye that says the law. Or say one year emma atuatefo wona wodi adinatu sem so na emfiri me na wo ye nkabom bi na enya me honhom so se wode bone beka bone ho no wosim ko Misrim tienie wosim ko Misrim ya hin Egypt wosim ko Misrim a wo misa manum asem se wo rekotre fara ho oden na menka asem Ghana for back in the days Powerful Osunoferis na Egypt fo eyusu Powerful Osunoferis e de ne ko akon Powerful dwumadie no oyusu Egypt fo yusu no oye nyanko oya obofo bi a what me appear in a human form why no say broni bi ni tunyi gu na ti sa was said to me manifest was nanim I said
obofo a wahye ayi na de won ani ase meta hu sa wase hu na wo gent kase ne oso kase powerful no na me kire won ase no otimi manifest in treatam o satimi ye no so wenyame obetimi anewa kasa te se no wenyankopon powerful no me I know what I'm talking about. Me brother kona so de because of onunti me brother ne men kasa adom tedua me brother bo nwum bi e kona so de lanche nwum wo na so de fie na me nyi sa nwum ne nkire Ghana fo me ba abusafo muntie me brother nie me brother nie onu nie enti mahu because of adom tedua me brother we ne men kasa biem me hu de besi o me brother we abra bom long na me man prophecy bi je me kan na de emu kakra esi e manifest ye that na mo Ghana ema because of me ko kase wanu ni because of o se na no adom tedua no ndia se me die ye yi na me kase wanu ni na me kan asem bi since from that day me brother ne me mfiri ansene ha o se Ghana difo nyina enye papa Ghana obi anya papa adom tedua nkwa ne papa because adom tedua de ade bi a ohun bi da ene wasa no num Yesu moja bi na se fonti no amache se wontimi entenke se ade we nye wochi ase enti hwe Egypt nyankropon na adom tedua Yesu me na me ka kire mo Ghana fo me na me ka powerful was separate no aso ayen se wonka Lucifer Beelzebub ne Azazel ne friend say the other territories na Lucifer e control no powerful no say aso on your kasa de no obostu oyenya oyen no so we nyankopon powerful can deal with you to say the one nipa da sani oni nyankopon on say oni nyankopon na edili but a deception or you full of deception powerful my video that no Ghana me video bi long time e ko viral e wo Ghana me video bi long time ago about adom tedua e ma me di ni picture kura den e kire ye ubetumi akọ me videos mu akọhu ubetumi me highlight no amahu what you say o yusu Egypt nyankropon eti sa honhom no otedom ba ontimi nya shi there is nothing ontimi hu shi ontimi nya bibia de obetumi say edom ena ntokwa obetumi do akontokwa obedifiti that was to me na Egypt for the day na ba nipa dwane ko Egypt eko pe bambo free Egypt for because of sa to me no enti wo just say perfect no so wono obostu we no so nyanko we no so nyankopon bi ti utie awhwa adom tedua obostu yi okasa ne boso wo de pastor ni yi wo se de make na memwa Ghana for mumani na ho hey radi nyankopon sometimes I never say to say wo dwene ho a won ti ase anyway obadimba emfa nche ne kotodwem ebeboa no why yakasa kura ya bre ensebusia ensam no na mede ababeso na after say video yi ebeto monten so na agenkere no ekoye bebre ne bi kura kire se adom chedua ebeka se wono ne bofo no eye afrosinophones na se abrante so kire se oni ahonhoma nante pen enu nti woni mabofo bebre ne ahonhom bebre din na se wo kire se ne reverend ne papa adom chedua eka no eye Egypt bosuma wo kire se abrante no won san mra bi emfi se ebi kura na mu nyina ya ahonhom no wo mu sedin na nya nipa baako na se honhom baako ena ye adwuma nti betimi aba se ye papa adom chedua de no an wo ye bofo anyame na ma no ena ne abrante yi so kan so an ono so ye bofo bi a ana abosum bi a wo Egypt a eno de betimi agya to na se baba be ka se because of say woni mbosum bi wo Egypt ono so wo kra sa de no kire se ne papa de ye adwuma no emfiri nyame eye bosum no de wo mo se omo nyintum e ma ne nye yi ebi so kire se asa akame se abrante won se ye papa ne nka efi se papa se wo kasa na wa no kotira na ene obe han dan ama wadam we any concerns a ebaye e wo video ye chi amede ababeso mesrew na wagya wo comment e wo video yi ase e de ama me wawie ne sana fe mi subscribe button so e too much gh now the bell no aka ho sa no upload bi aba onsa ebetimi aka all the social media handles okowa e too much gh e yakai
sɛ ɔbɛ like na wahyɛ wɔ hɔ so ɛde ama me makra